Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ita, tanay tabo nun day di James ka anak ko. Anya ti plano mita, Rogie. Jack pailaan mo, Papa. Jack mapagsusurot ti panunot ko. Jack amo, no kasano kamin kinisyan nga anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kini siya, tada kami kini mamangyo ang mga iwan keng kuwana. Papa. Ada pensyon me kini mamayo. Matulungan mi ni siyaan. Da kami ti mang paadal keng kuwana. Awan mo ti trabaho, ta saan kamat nga rod anakalpas iti panagadal mo. Papa. Isungagnad kayo dito'y balay, tawan ti pagastusan nyo dito'y. Tanagawit kayo di balay yo. Awan naima sa kanan nyo jay. Naimbag dito'y takanayon nga dakarga ti rem. Amang ano may kao ti apu ko be, no ipanaw yu dito'y balay. Di kay madanagan, Papa. Saan ko nga ipanaw ti apo ko yu dito'y balay? Agsangsangit manan ni Papa. Amang arakop iti ladawan day di James. Oh, James, anak ko, pangipati na kami. Asidgak ni Papa. Papa, husto ko madaytan apa nagsangsangit yu. Nabaybay ti sakit mo, anak ko. Saan nga minanasigod? Iso asa na naagasan na dagos. No apay nga minadi mo yung pacheck ka pa dagos, ti anak mi, Roger. Kinapudno na. Kanayon ko idi nga ibaga nga agpa-doktor. Ngamjak maalokoy, Papa. Pasaray apaan nak no pilitak. Di uray maninapa panang ako ma. Basta nagimbag ti anak mi. Pabaya ka nga mi nga asawa. Emilio, anya ka di mananday ta. Apay aya nga ulit-ulit mga ibagbaga ti kasta. Huston, natayan ti anak ta. Uray sidiram asidiran ni Rogie. Saanan amay subli ti bihag ti anak ta. Ala, Rogie, mapan kan iti seledyo iti apo kumi. Uwen, Mama. Emilio, sarda nga mon asid sidiran ti manugang ta. Taawan basol na iti ipapatay ti anak ta. Dakkel ti basol na. Tabi na ibayan na di James. Siguro. At dalalaki na. Iso abay na ibayan na ti anak ta. Di ka kumamad agsaw iti kasta. Taawan pamanagnag mo. Mabalin na ka nga idarom ni Rogie iti kasta nga ibagbagam. Agdarom matasangwag. Huston, maturog takit din. Apay ayakas na isakit mo ti manugang tangam siyak. Siyak ti asawa. Siyak ti rumbang akampyam. Ala, maturog takit din. Rabiin. Talikodan ka man laang at maturog akon. Di naktalikodan. Sangun nak. Agsasawak pa'y laag. Basta maturog akon. Agsaw kang agmay-may saditano kayat mo. Kahit umay kayo agnauden dito'y balay. Nukunam asaan ka akomportable ije balay da abalayan anak kaw. Kanayon nga nga agpangag ni Papa. Kanayon nakapabasulan iti ipapatay day di James. Apay apabasulan da ka ngay. Katsigod mo't na sakit na day jay. Nangagdamay ti imbaga ti doktor. Nabayagan na sakit na day jay. Sala ka no rumwar dagiti sintomas. Nuaddan iti last stage ti kanser na. Sa bali ti ugali ti katugangak alalaki, tatang. Agdumadakan ni Mama. Ay na, no siyak ti mapunwan. Sungatag day nga balayan kaw. Payakas ta ti bagbagana. Talaga siguro mo't akidengnan ati matay di asawam. Nagsakit ti pupusayan ti asawak, tatang. Ngamdagdagan da pa'y ti sakit ti barukong ko. Iswa pumanaw kami ni Chay. Anya, ipanaw mo ti apu ko mi dito'y balay? Huh!
Nangalam ti itilaing mo. Agnaad kamin ije balay, papa. Apay, masigurado mamay paay mo ti kasapulan ti apo ko me. Magatang mo nga ta amin na masapsapol na. Agsapulak iti trabahok, papa. Saan na mabalay na basta ipano mulatan ti apo ko me. Dakkel ti karbangan mi kengkuana. Tamanipod basay, adon ti naitultulong mi kengkuana. Papa, No pumanaw ka, si kalaang. Di mo ikuyog ti apo ko me. agpakpakaasi ak, papa. Uray agbakasyon kami lang aron ije balay tatang. Uray makalawas laang. Ha? Mailiw amin ni tatang kanisyan. Kaya't namat nga iliwan ti apo ko na, papa. Mabayago na iti makalawas. Tuwa nga aldaw. Mabalbalin pa. O sige, papa. Duwa nga aldaw. Apay ngay, upat nga aldawan. Ngam di matla agawit ang dagiti agina. Bye-bye am kadila ang agbakasyon na giti agina, Emilio. Ay saan na mabalin? Ti kayat na, ipanaw na ni siyan dito'y balay. Saan na mabalin? Kasano asaan da pumanaw kat kastamat ti ugalim. Kanayon mo pagsasawan di manugang ta. Huh! Talaga nga isakit mo na diya babae. Napatpatag di manugang mo ngumsyak nga asawam. Saan na kasta? Ngam awan mo't ngamin ka eskanti pagpabasol mo kan kuana ah. Huh! Inaksukunan nito! Agmano ak, lolo. Upay kasukunan na napok. Agawit na ni Jay Balay, Juan. Ha? Ni mami ngay? Saan tayo nga kadwa? Paybayamon ni Mami. Saan na kami akay kaya? Iso ngayon paano na kay Jay Balay? Ha? Si kalangan ti umay Jay Balay, Juan. Ikuyog tayuan ni mami, lolo. O sige, ibagam nga ron. Sikat yung mga lukoy keng kuana, ngagsubli Jay Balay. Papa, dito'y kami pailaan kanisyan. Kailiw men ti apo ko be. Agawit ka ni Jay Balay. Dito'y kami pay, papa. Kat kasano nga ron ti apo ko be. Kasano makadin nami, ha? Lolo, agyan kayong matan ditoy. Ay man, Jack. Jack mairusok ti agnaad iti kastoy a klase ti balay. Ha? Awan sapay kutsun ditoy. Amang ano natangkan ti pagturturugan ti apok. Uray natangkan basta kaidak ni mami, lolo. O makitam, natangkan gayam ti pagitidan ni siyan ditoy. O, anya titsidam ditoy siyan. Rabong, pariyakan og guti kamuti, lolo. Ay na, kaasi ka mo, tapong ka. Basta lagayam ti sidsadam ditoy. Iso nga gawit ka ni Jay Balay, Juan. Ngam adda sagpaw na nga nitib nga manok, lolo. Ha? Uray pay. Basta gawit tayon. Yawit kondisyan, no di mo kaya ti sumurot. O sige, papa. Numanugot lakit diti apo ko yo. Yawid yo. Angam na di na kayat. Pangaasi yu tadiyo pilitan, papa. O anya, sumurot ka kanya kapo. Hintay Jay Mol. Hintay gumatang ti ado ngay ayam mo. Dak kayat ti sumurot. No saan ko nga kadwan mami, lolo. Anya? Alan please, apo. Manjak nga talaga, lolo. Madik nga maisinakan ni mami. Anya? Oh! Siguradom nga rod, asan ngagbisin ni siyan ditoy. Tanong maamuak la mabisbisinan ditoy. Delikado ka kanyak, Roger. Agabrodak, tatang. Anya, pangalaam nga rod nga iti kwarta abos-bosam, anak kaw. Umutang ak iti porsyentuhan, tatang. Di ka nagpatulong kadagiti katugangam? Saanan, tatang? Ta sigurado nga iboy-boy tumanan ni papadayta. Inton masungat nga aldaw. Di babae a katugangam ti kasaritam. Marigatan ka ano porsintuan ti pagutangam, anak kaw. Saanan? Basta nakasarita kung ti pagutangak, tatang. Anak kaw. Ibatik ni siyan kada kayo. Kat pangaasiyo, di ko mabaybayan ti anak ko. Nasakit tinakam ko amang panaw iti anak ko. Ngam kapilitan. Pangaasiyo.
Di ko may tulok nga laan dati anak ko. Wen, anak ko. Ikarik day taken ka. Mami, apay ngay apanawan na. O, di ka agsangit anak ko. Di mat kayat mo ang mapadakkel ti balay tayo? Papintasan tayo. Saanan, urahan nga pumintas ti balay tayon kanda lolo. Basta di ka pumanaw, mami. Para itinapintas ang masakbayam ti ipapanaw ko, anak ko. Dayta ko matilaglagi pam, wan? Uray saanan ang napintas ti masakbayak, mami. Basta saan ka pumanaw? Ala, umay ka man. Di kan agliday, wan? Mabiitak laang ija abroad. 2 atawan laang. Kasat no akabit nga iti 2 atawan, mami. Di mat grade 2 kaitan. Inton grade 4 kan. Agawid akton. Nagbayagos nga'y, mami. Di ka agsangit tapno saan ka mailuyos anak ko. Aramidak ti amin akabailak. Tapno maipaayan kay tinapintas ang masakbayan. Nag-abroad mo't gaya man ni Roji, lakay. Kastaya, kita ti kinabastos da diya manugang ta. Nagabro da di man na nagpakada kadata. Ala, baybay amon. Awan lang arod dito yun. Apa pailaan. Nasayat mo no nagabrudan. Rumbang laang nga. Tapno da pagbiag na iti apo ko ta. Nga masapol ay awit ta dito yung balay ni Sean. Kasaritan pa ni Roji may papaniti dayta. Di ka agdesisyon na siksika. Basta alag ti apo ko ta. Lolo, imbag tayo may kayo. Natumba ni Lolo Osting. Anya, ayan na. Adda ijay kusina, Lolo. Haan nga makasao. Umala, umay ka. Kitaan ta ni Lolom. Ay sus, naataki-laki iti ni Lolom. Itaray tayo na ijay ospital, Lolo. Saan na tayo ni Lolom? Ha? Agang angas paimat. Natay-daytan. Tartaraudi lang nga angas na daytan. Ala, umay kan. Tapanawan tan ni Lolom dito. Saan tayo kadi atulungan? Inta mga yabi timang tulong kingkwana. Agkakaima sa makan, tinorder ko apong. Mangang kaiti husto, wan. Lolo, amampay ng tulong kan Lolo Osting? Adad. Intex ko ti kaarubay tay. Di ka madanagan, wan. Kaasimutan. Awagan nyo kuman ni Mami, tay bagayo. Wan, awagak to numadamdama. Mangan ka pa, wan. Kasladyak makapangan, panpanunutok ni Lolo Osting. Ay na, adan na pan ng tulong kingkwana. So di ka madanagan, wan. Mangan ka kaidi. Naatagi ni tatag mo. Sana na itarayadago si ospital. Jack makaawin, Papa. Di ka madanagan. Tatakamin ti makam mo dito. Takamin ti mang lamay ti amam. Agyaman Papa. Agnaetan dito yung balay ni Sean. Tanatay matan ni abalayan usting ang mga aywan kingwana. Kaasimot day di abalayan. Talaga akas tatibiyag. Mapantayo amin dito. Kahit nagsaritaan yon kan ni Roji ti maipapan kan ni Sean. Juan, no choice matlagan. Asino pa'y kumati pangitalkan na kinisan. No sana data. Iso saan akon di pride ay jaya babae. Taamangan no makangagmanan kanyang. Apay asaan nga umawawag ni Mami, Lolo? Awan, hindi nakapagan ano day jay. Ha? Ada siguro nasawa na jay abroad. Iso nalipatan na ka napok. Apay ngay, Lolo. Torpe nga rod day jay nga inam. Napan nagbiro kiti asawa na jay abroad. Iso abinaybayan na kan. So alipata mo ni mamay.
San abalit da kami kinilolam amang ipatpataging ka. Mailiwakon kan ni Mami. Saan nakangaruda na paganano? Apay aya nga iso ti sang kalagip mo. Lolo? Lipat munti inam, tanalipatan na kan. Linaksid na kan nga anak na. Hello, Papa. Kasaritak ko man ni Sian. Nakaturogan. Di mon singan, ti pan naturog na. Di ko madanagan. Tanakaradkad lata, ti apo ko may. Nabayag nga minan ajak na kasarita ti anak ko, Papa. Nakaturog nga rudan. Apay di ka makawawa tayo. Madisturbo ti panagdakkel na, numasinga. O sige nga, Rodan, Papa. Inton bigat lang nga, Rodan, nakasaritak ti anak ko. Saanan? Tatapapanan minton bigat. Awan signal iti papanan may. At adaraayan may akasa. Anya? Oh, sige. Tanay. Makaturturo ka kaon. Bye. Bye, Papa. Maulawak bakit? Agrikos ti panagkitak. Ne, apayan. Upit ti parukong ko. Agsakit iti rin. Marikatan ako. Sus, apayan ngay. Mabitla ang tamang ayabak iti pagluganan ta. Itaray ka di ospital. Emilio! Diyos ko! Natumban ta sa wak! Hello, Rogie. Adda kami ita dito ospital. Ha? Apay, Mama? Ni Papam. Naatake kat nagbalinan a bedridden. Sana na makasao. Anya? Kala at tipad nakaatake na, Rogie. Kaasimat nga ron ni Papa no kasta, Mama. Wen nga ron. Sana bale, umadanin ti panagawid ko. Matulungan kayon, apaman ang makasangputak dita Pilipinas. Sian, anak ko, kumusta kan? Mami, may iliwak ka niya mon. Uray siya ka, anak ko. Kat, kumusta ka niyay? Mayat, Mami, ngam ayan ngay di asawam. Ha? Asawa? Awan mo't asawak. Kuna ni Lolo, addan asawam, isungahan na kun awawagan. Insukat na kanon, di na kanon kay kayat. Anya? Ay, sana pud no dayta, anak ko. Ha? No kasta aglas-lastog ni Lolo? Ay, ala, ka. Mapantay itayan ni Lolom. Kumusta kayon, Papa? Ado tinamwak iti anak ko, Papa. Impaidam yu ti anak ko kanyak. Kabayatan ti kaada kaya abroad. Pinaritan yu gayam amakisarita kanyak iti cellphone. Ngam, di kay kayaten asidiran. Tama asya nakiti kasta alangayo. Amo ka nagbabawyan yung tinapalabas. Babaan ti kasta pa nagsangit yu, Papa. Kat uray awan tinasaya at ngayon pakita yu kanya kitik alabas. Si dadaan naklata tumulong kada kayo, Papa. Kat di kay madanagan. Mapakawan kayo. Kat agpaimbag kayo kuma. No awan panagbutang mo iti Diyos. Asideg ti malas iti biag mo. Kamno nasingpet ka iti padam a tao, mabindisyonan kanto. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.